Kayaktan geldiniz, аты жөнүңүздү айтып тааныштырып койсоңуз. Men özü Ciyembekim Jakşovayım. Allah'ta ürçü onçu akın degen jaman jakşı atım var. İnternette okugamın, 12. Frunzede yaşagamın, estrada ansambl dastanda yaşayan Frunzede sürekli жүрgönmün. Tirikçilikке baylanışlı Mongolya'da Simplanski'ye koyayda köp жүрgönmün. Sibir'de, Rusya'da, şahtlarda işlep жүрgönmün. İlgeri. Pülgön'de direktörden kulturav işlegemin, avariya olgamın, 2,5 taşakta operasyon oldum. 72'ye çıktım. Beni kıynagan 5-6'rım var. Oşonun biri sizlerge tartılı atam. Kılımdarga yaşap kelgem, Körgümün sandın altı geldim. Kanca don, kanca kılan açsadarı, Östedin kada saltın sansak kelgem. Barmalın aylanayın kırgıdeni, Düğlenin değişi var senin gelin. Çambadır elden, kançalar düşmanlardır gelip gelgen. Erlikün kanın aya basta, kançalar erkektir canım dergen. Varmalım aylanayın kırgıdeni, Düğünün değişi var senin derin. Kırgız yerim Alaton, Zay vereceğim değişim, Var bolgula kırgız elim. Baktanba, kaygırba, bul dünyada meyman ben. Varmalın aylanayın kırgıdeni, Dünyanın değişi var senin gelin. Bütüne müdalandı kıvırsam da, Kırgıdı soğuk direksin benim benim. Kırgıdı soğuk direk benim benim. Var bolgula Kırgızistan'dık dostlar. Эми мындай кылсаңыз, мындай кылыңыз эми азыр аба. Мына ушул ырды сиз мындай эмне максатта чыгардыңыз эле? Буну биз темасын не деп коелу? Kırgız yerim, aylanayın Kırgız yerim degende. Буну ушул Кыргыз Республикасынын гимнибизде болот деген максат айтып атасыз да? Ушундай максатты муну Кудай кааласа жакшы вокал менен, хор менен, симфониялык оркестр менен иштеп чыкса, жеңил дагы, мелодиялуу дагы, сөздөрү дагы жеңил чыккан, оор эмес. Баардык адам үйрөнгөнгө дагы оңой. Оюн ошол, болбосо дагы жакшы ырчылар ырдап чыгып көпкө жашайт деген үмүтүм бар. Элим, Кыргызым, бейши жерим, Кудайым берсин Кыргыз элиме.